Highly asla. The moment is here. Fungam jotno no haino hailam sogo ani channel ang gate ke next day ankita onkhorjak tini gangke ani sundori bai ani ro ani ID card tongo then ani sundori bolte na ani je car সবসময় ani logyo tongo tabu thangi tongo jeng passport office ani khorok ni manai ni verification tongo so ang bongno tlang thanai tongo ang borok bema tuma layako so tabu borok no pick lainai and phone nai sabo and jotron sanamo sungo passport apply khaimano tabu ekdom klai kheno mani tongo normal no agio to sung tatkal roi kabang emergency amount roi jeng kabang ma date appointment date dogle o mayang tongo fia ba tabu dakti mani tongo time okay bomb so father how thanai kring bai so je khlane mo sonai rok khlai nai mano sabo sabo passport verification bagai thang tong ang no phunang nai bye bye and tang sa ko khung ke jefro driving khlayo afro chini ni din safety no bagai chung seat belt kana nango so seat belt kan di seat belt kan ke ni kun mahasung thang ki sale safety dongo so jefro drive yo afro no seat belt kan nan tap o charano anasingwani thapaya min golio always late but passport verification ne bagai ekdom exactly time ma thango otherwise problem dongo so nasini dongo ang to advance no korjak no phunonga na bo cherani passport ok gedani so lokana bo geda live hairong na tong sio am sake formal iko omono omono geda bini no verification na thangi dongo so একদম পুরো বদরং যাক তাসস দি ঠিক আছে গাগে সং মালায় বয় অ্যাকচুয়ালি বাংলাদেশ গুরি না ফামে বাক সাউন্ড বাক তার তলাতে থায়া লামাটিন থানায় বাই বাই তে খরচা ফাইগাই ক বরংনি ভেরিফিকেশন ন পাসপোর্ট খালাই जों বাংলাদেশ মি গুরো মানরো মঙ্গো সো বাংলাদেশ থালাইনা বাক जों রেডিং লাই দं বাংলাদেশ নি খারি খায়ো so Bangladesh thalai passport angka ang thaising haina rai saka je passport khlaina mo tomar khaina ro di tamne hinke passport onek important mane sini as a document ya belai ki samung nango so ko mono obon bang jor jobrodosti khlai de jak bayo hai ge talang tom jak bayo passport khe ang office thang dongo am sake formal khaibe kya masake kurti chumjang masake ekdom formal sakri interview ran nanti Aisha tunggu kan tunggu nung kenapa foto kan kosong tak kak angko kena tangka itu aku nanya ang blog hari nok hai tangta apa am suke wate waka tam sasnai like borong no ang ekdam officio the passport officio tuni kabui mantro for then or agar talari to condition emon parking duri so ang ramdo bono pathagi ma tongka borok hakka watoi gola bai tui lukla kyangke bam sake kabang kheng de om haki phaiga kun phun nuk dai ko wiper bai phan cham sungui to yang nai ne di om sake phaiga yang ko om sake wai dong pura ekdam কোনো অপশন করে হাই নরন দং মা দং একদম মাসিকে চালকে মানে আওয়াদে বিষ্ণু কোন ফাঁচে নুকি আগে থাকো লামারো নাসিকে নরন নাইতো না পাও হে এন্ড বড় কত আরো হাপতা আঙ্গ থাকমাই আমি দং লেটস Rabindra Bhavan belaki miss khlaika
since 2 years जों program खालामनाय दङ खाथनसा production नि नायग्राना मामाय खालामनाय situation हामग्राथुन जों दाखिनो फायाना अरो amuni yagulo blog khaimanlia ekdom watei wajak belai ke watei ni bagai soborok passport nibo verification khlai phaika dai chengwan suka asuk din yagulo malai mani kisi sa refresh man nango hene cheng kisa chini tripura to belai ke naithok so cheng tea garden o thangka tree garden kisa te abrong no guri ya kone cheng phai pai lekha rong nai di views bom sung nai thok Jelly, yes mango jelly po homemade mango jelly so bhai review rigadda Togo. Oh, bazara paya da. Amo kali to togo. Sana de a thota hai to. Sana de. hada ba Same. ekhi hum kha ke dekha dekta hai batam sab pahले asla The moment is here. Mesti doang keluar na ba? Ay, misti dugan na makirok pali ata. Mesti yang mau mesti doang keluar na. ang tang hamsang sideman Bo makitong. kakhay botong waro kisati Bay ni favorite si makinke. Toka. yes thok ka matke Hambay. thok sagari kakhay Sawan, sakit. no passport di pwede ka na Passport ni experience ba? Sakit passport officer thang. Passport di bagay da. Ang agi raw ni si Minok kanaw do passport ok sanana nang po yang khana raw bagay hinke. Hinke. Ta kung gagi dini baison mili baisa jagay ang bo sakthari nya passport sanana ni phaija kha. Jugale akonai thangka aro passport sanana ni office. Base tini kisin document rok bo khayu ta bro verify khai. Ang kiba somoy nang na nei thango bose khigrok sa asuk sogya ko khigrok si bera somaya ko ringa kha. Do akon thangka angke no photo tisaka fingerprint na ruka angke no tege saga ringa ka ang basamung na siring na mala exit ni si sairo oi pai khata mo ceng ra haisa ni se jonawai sa mo thang nai mani le ma phai la Engke besok proses. Hap mana itu nak mana besok minit dong kena. Besing ma 5 minutes 5 minit men pakai. haike thangka haike phir Uy nak kena apa? 1.5 घंटा 2 घंटा rumah atau kumle. amte amu pila amte khanao angke tabung ke police station ro gam ro simi tong khonai gan aro lo bahayang Do hampai ni experience share kema bagai. Khairek maruk ba ja sutawa na ba ja subo mung sanya si mo kiri tong amte Engke tama jeng passport office habur nang bank thang doi ja. are sailap kare wate phaya kone angke ba hai driver ba khangmasa robindro bhavan sana si matong la sika olo ke tong sumal hirik sa kai mo hari sika kai ang male hai pai si pai la hapu ang khor si pai pele ka ka ba hai to mane asu tolang khabo sama sa pai sang ang sa ka ba Hap ke je actually pai. abo ya men ngangre tabok situation o boro rasa klane krebla so abon bagi no jotono klane naran de dakti no klane mo chawo hai agi ba nang tabok form fill up khai appointment manas ni 3 months ro 2 months ro na ka Do kon hampai. Blok nai tong litem nok nai norok. So finally passport verification ngai sing kita yang guri oi zo strong nang lai ya khone tabna ko tunai na phakya ei kobon sakang tunai nai
So thank you so much borok kuno ka hemo sana mo sung sabon jani जों दिनै पासपोर्ट सनामानि जोंहा हेल्प फैगा अनेक जोंनि दा त्रिपुरा सिनि दङ बर हेल्प के जों थेंक इउ सानामो जों कम समिदा थेंक इउ हामबाय Bye. nanti kun sanda ka Belai-belai ke hambai dara. Yang ni tu blog tu saya tahu kerang. Personally malai nono hambai kana mo tu mo ni. malai ni tese bo malai le ne ke semus ko malai ko mang ko nin pai paru na thamko ninda paru na thamko Malai kada ka. he malai kamu ta bank ko edo bangnom saman ko bini kari ne so tau bo thang sinai ko vaccine ni jak to phana tini verification bagai ma phai ka lum jak se bye bye sente malai finai roban ni malai finai sam ka sa special samu to nda lo nugi banan no kiri ma hinja samu ro ba 기노 진짜 사고 So ang mangkor ka. Okay. bye bye 많이 사고 이제 해게서 수남다 Zolo zabardasti te masano se butiki klari na na 아우 shele 록 누브로 왜 수남 산다 bye bye malai 아